ole mania heroin an mana Hawng eng mozat an mana ni ti chuan chu pa an mana chu a om na vengten an hot chuak dei chu mi news sung sang chu he video hinin kan react do ni kan reaction main he kan play lokang ei drew pa cho ni namte electronics and watch house akala sana lo la ru ni oh CCTV in low capture nge thleng zel don kan enang oho an hei tu pa nei mel security camera Mizoram Atlomber ni turin kan vuasak theita office hall biakin vengchung door in khoikhwa apo kan vuasak theita veke camera an mantlang lon ber 2.4 megapixel mang living ke ni chuan 5.0 megapixel kan mang don aman ato pha chuang lo afia chakhopang camera chu pon 11 chongpo shot ngal vek asam om vek bok zana light off vek pon ama light om ngal wangin mel hai theilo chune ang mai nen thei vek gam shang shang foreign pai khodang le veng ta lo zining lo leng tai po ni la yom na chen kan phone hangin an thil ti engkim an chung song song len asia thei vek bok i en man lo ni pon ha dam takin i man hun huna phone a khat i en le thei vek dor ani khongai min lo dor ve sham don ya i in chir lo via wang a fit thiam te po in dai lo na wangin an mamo bil zele 8014616558 ta whatsapp le call mangin biak thei reng kan ni hey number tarlan an ron tarlan ai henin in bianga hi tunlai phei choni na poimo to ni CCTV fit thimo an kom kara te veranda te poimo lutuk tin 2.4 megapixel mangloin an ni chon 5 megapixel an manga amaro chu 5 megapixel an mana wang hianin an security camera te hi ato pha lo reng reng ti hakan lo fredonia zana la fi 3mm zui in lo dor ve theu donia le tu na choni news kan react tu lama kan kalang hei hi mania Bengthlang.com hian ron post ani April ni somni panga voin hin eng tik nge April ni somni pasari ni mo ni min pi ani chu he news si aron post ani ta chunin heroin engam zat an manani an manza chu Hawng somnga panga ani atamia lo ni Hawng somnga panga chu atamia lo ka ti na chan chu Hawng zali somli ne na ka te khin wang ani Hawng zanga Hawng somnga panga hi ama to pakan lak chunin atam lutuk amaro chu heta te khin tur pakhata om to wang khanin Hawng zali somli laka chuan Hawng somnga panga hi chu atam lem lo khami kha ka soima support du hewi nakina lo chin chiareng ro ti chuan alo nei tu pa hi lal en vela Bethlehem Vengthlang ni in soyani tlat maina enge Bethlehem Vengthlang NGO an khotlang NGO foi tu te hian enge anti don kan enang le hi WhatsApp an ron forward ania aron forward tu chu engma kala lo ti hianin information bi ka chau hi heti hianin kan ron share do ni local council Bethlehem Vengthlang le YMA Bethlehem Vengthlang HNAWTCHHUAK heti hiano ni somni panga April sang ni somni panga zirtop ni chonhudar khat ka chongsong ai lo ka ti to kha chonhudar khata excise and narcotics department nuaya anti narcotics squad le central YMA nuaya ruihlo do turadin Central Anti-Drug Squad CADS10 Powerhouse Bula Heroin number 4 Hawng somnga panga Gram zaruk som panga pu H lal en vela husband of Thangzawi Bethlehem Vengthlang a cheng mek kut atanga man ani hi Bethlehem Vengthlang Local Council le branch YMA chuanin angai thutak leni antini malak dan tur ngai tu in Local Council le branch YMA chu April ni somni panga sang hi somni panga zan hian thut khom ngal ani heu veng dang ne na te khin phei chuan wa cherang ve ania an man thu an ria chu mini la zana chuanin emergency meeting an ko ngal ani Bethlehem Vengthlang hi chuan mo an enton tlak le an khotlang roi tu te hi ti chuan an thu kom ngal ani ni somni paruk April ni somni paruk sang ni somni panga zana Local Council kai hruaina hnuaia all NGO meeting ko ani anga he meeting a hian an chung thu ngai tu ani ang ti kha an thutluk na ani ta ani Bethlehem Vengthlang Local Council le branch YMA chuan ramle nam melma ruihlo zuar tu te ademin dan ang taka an phutok hremna an chan theina tura malak adu ani antiani heti rol hian Local Council le all NGO meeting thungai chang turin Bethlehem Vengthlang mi puite kanin ngenin kanin shiatira mani du dan le mani rem shiat dan anga ke lo pen mai lo tur le khotlang hruai tu te thu longai chang turin kanin cha ani ti hi joint meeting Local Council le branch YMA Bethlehem Vengthlang te na an thu chu ani ta ani le
ti chuan hemi an thu chua hi April ni somni panga zana ni ti chuan April ni somni paruk zana chuan an han thu khom ta nge yani all NGO kan chiarang April ni somni panga sang ni somni panga chonhudar khata anti narcotics squad le CADS ten pu h lal en vela husband of thangzawi Bethlehem Vengthlang kut atanga heroin number 4 hong som nga panga gram zaruk som panga man ani chungchang chu local council branch YMOB branch MUPOB le branch MHEPOB Bethlehem Vengthlang chuan April ni somni paruk sang ni somni panga zan hian joint meeting nein ngun takin angai to a pu h lal en vela te chung ko sahim na tur le awa den ve an chung ko sahim na tur le achan chu sahim na tur ani na chan chu mania din thar ve ka thil thenga wangte po hani mai thaini tro an vek Bethlehem Vengthlang ate po hian ni thinrim tak takan tamang pu h lal en vela te chung ko sahim na tur le veng chung alo thieng hlim jok na turin April ni somni pakwa tho le ni ral mange ya Bethlehem Vengthlang atanga chuak turin lungrual takin joint meeting chuan a relani ti mai ni he thu hi local council branch YMA branch MUP branch MHEP Bethlehem Vengthlang dena joint meeting an nei nuwa an thu chu ani he an thu chu hi nimin April ni somni paruk sang ni somni panga kha ani kha news chu ani tuna kan reaction donang he thil hi soitong khanin kan ram mel ma ani apoi me mani he tiang thil hi mo holam takle ol sam le lutuka hosak thut theina ania hei hi ke ni thalai tan zirlai tan te hian a fair lawani ke ni zon in dik takin kan thei patopin thei top kan chuwa kan fight ani he khovela hlo tling tur ni lo survive tur te pon kan fight ani ke mani ta hian a fair lo em ni ma sabera chuan tin thalai nun na tam tak suat tu ani chu wan chuanin kan ram mel ma ani a chiang ani ti chuan a panina ka react do chu an chung ko sahim na tur ti lai te hi helai hi a sensitive view na amaro chelai ron highlight ka do ani apoimo chung ko sahim na tur hi engwangin nge hetiang tongkam hi an man kher kan ti chuan mizo thalai te kan thinrim tak tak chuan khatiang khan a thleng thei ani ti kha an mani te po hianin an thredon ti kha a chiang reng ani meeting na po hian uluk takin an ngai tuang khami ha karon highlight le du chu wan chuan hetianga chung ko sahim na tur an ti te po he thil om lo ani lo a chan chu an sahim na tur an ngai tu pui ve ani an chung ko kha khatiang ha lo ti ma ni se an chung ko sahim na tur kha khotang NGO te khan an ngai tu pui ram rama chu wan chuanin an ril ru a tha jok ngo to lo mole toron khotlang roi tu te he ti chuang khabi kha pani na ka thil riek du pani na ne chuan a pathum na chuan din thar veng din thar khotang NGO ten Bethlehem Vengthlang NGO te an thluk lo ka ti an thluk thot lo an ni chu ni nga an mana ni nga zana emergency meeting an neya ni ruk zana all NGO meeting an neya ti hianin aninghal action langhal pop mai ni amaro chu khabi kha a compare lo thei lo video ti lamba ka soi to kha hong som nga panga hi atlem ka ti na chan chu hong zali somli ne na kan te khin wang han atlem ani kha wang han khabi kha karon riek karon highlight le duani ti chuan apalina chuan hetil hi chu a sensitive vele do mete sensitive ka apalina chuan puich lal en vela te hi tunge ani ka shelo ama hi tunge ani ka shelo kausan le khotlanga ani na ka shelo a hausa nge re thei engma ka shelo mase et ka zel din ta me me ati hian Bethlehem Vengthlang a hian tu te mani entrepreneur entrepreneur hausa de win hetiang thil hi lo ti tang se lo man tang se Bethlehem Vengthlang roi tu te hian in action an langam thawangem ngam lawangem nge action an la thawang khami kha zona kha ron om veta an mani khi khitianga action an la hi atha ka tia amaro chu karon zel din mai mai ni chu kha thil theng thei ani suang lawa amaro chu karon zel din ve mai mai ni chu tunge ani ka si lawa pu h lal en ve la himo engpo ni se ke chon in khitianga ma an langam shrim Bethlehem Vengthlang all NGO te na hetianga ma an langam shrim hi an veng in lungrual na an veng in lungrol na achan chu NGO te du dan khi khotlang mi pui te du dan ani don chu ma chuan an veng in lungrol na hi a tha ka ti tu po ni se eng po ti se khi ti hi chumo chuan an huai sen ka ti cha pathum na chuan in
veng dang tan en ton tur thatak miron hu che ka ti chuan phalina chuanin thalai te ma kho an ngai ka ti Bethlehem Vengthlang all NGO te khian chuwa chuanin until ti dan hi until ti hi ke chuanin ka fak thlo ta ni an ti tha ka ti khop mai nang ni nan ti thai ti vem veng dang a begin veng pakhat kan sai to kha khanin Bethlehem Vengthlang hi an thluk lo in ti ve thawem mo kha ha ni tayang kami hakaron ria kan itu atha ka ti khop mai he thil hi chumo he tianga action lak thak hi ahun to ani ti chuan poimo le deuh chu Hawng somnga panga hi khoi tangin nge pu islal en vela hen Mizoram aron lak lu kan ti chuan Myanmar Burma atangin ani ti kha kan ron soilang vele hrim ange tuna Indo Myanmar border hung lo in kara in helna tama chuwan chong ha karon highlight le hrim ani khemi border hi kan hung chuan anin unaw na ati che theidon tia soi pola noma adigreng amaro chu kan hung lo chuan heti hi ani ve reng tho don tipol an oma kha po kha adik vele reng tho lai khanin sarkar apoi mole don ta chi ani le atop kharnan he thil hi Jaz offer mang hianin skin 9 sunscreen SPF 50 mo chuan skin 9 vitamin C face serum nen himite panni khi 25% discount in la lei reng thei tho himi in lei ba ka 25% discount na in lei ba ka kenin Radiance Glow Moisturizer le Cocoa Butter Body Lotion ki cheng zaman hu ve kimi Radiance Glow Moisturizer le Cocoa Butter Body Lotion ki mini yan nita kimi sunscreen le vitamin C face serum 25% discount na ilai hian kimi de pani ki aron free don ani alei na tur link hi comment section a kan pinanga chuan Zocare Clinic Millennium Center A6 ground floor asonin invakalanga Jaz offer ani lopon Jaz Hmar 25 in Vatican skin line product shim 25% discount na in late he don baka kimi bi ki kimi offer mang hen 25% discount plus kimi ki around free do ni le hati zong hatun tu mata na kan react thei chu ni soisol le tongsual kha chu ka nei soisol emo ni ka lo nei ve mai thei kata kha chuanin min lo hlathiam don nia le ngai dan te comment section hanin ron comment sub ula kalom viewang video like in mole cheu don ni